En aquesta època, de granyotos, pai digus ne menjavo. Me lo vesi, Monsieur Martí disio que era un plat más beau que la langosta. Que dans son pays, heureux de la Riège, pas de plats, tout le monde se'n regalava. Et cada cop que en parlava, te faisio venir l'aigua a la boca, cal les enfarina, les sala, avec un poc de pebre d'ail, et d'oli d'olivo, et quand son quête, un poc de ciboulette et de persil. La carne est fino, gustoso. N'hi ha que venen express de Paris solument per mangiar de gagnotos. N'hem parlado talamment bé que tan pla que nosaltres, amb mon cosí, no t'afuravo d'anar en cercar. Mais la grand-mare ne voulait pas s'en entendre parlar. Cal pas comptar que vous prêtez la padene per faire recueillir des gagnotos. Ni même vous avisez pas de m'en faire dintre une solo dans la cuisine. Monsieur Martí Truffetto dit, ouais, n'ayez uno padeno, Anete en cercar de gagnoto e puoi fare che a cofre vito plegate. A mie ciuro ne aveva trappato in fondo di sacche che ne avevo 2 o 3 kg deu, E beh, diet Monsieur Martí, dema Martí va preparare. Nu caldrà començar per les esturbir en les drapant per les pattes de l'aire en li tapant lo cap sus una peira, pei un cot d'aixador e per le cupar en dus gardarem quelques queixes e per pelar aquelles queixes és fàcil, cal prendre lo petit det de la gagnotte e tirar la pell se su com se su s'enleva un pantaló de pijama. La nit fazia calor. Tothom dormissium amb les finestres obertes. Al mig de la nit, un cri de bèstia, un hurlement salvatge, reveillat la meitat del vilatge. Oh, oh, che és això? Què hi ha? Oh, Martí, què passa? Repugnò pas, Martí. Criò solament, peta borgno, peta borgno. E cridavo sa fenne, come un escanado. Madame Martí se fa assassinar, diat cocu. Oh, du giovent davalèron en courant a l'hostal del Martí, e dintrèron, e aquela Madame Martí era en misette, de pieds sus una cadière, en cridant com si le diable l'espepissava. E de granyotos per tu, per la cosina, per la cambra. Lo saquet s'era devert, e las bèstios saltavan per tot, tampant sur le leit. D'appel que nous diet la fenno, dormission tutti tous com de missaves, e uno gragnot ti saltet sur la figura. Oh, si me pouvait allumer, la lampe s'élevait d'une sorte, et à cada pas esclafava una gragnota. L'enfer, diet, l'enfer. Los joves les ajudèrent a atrapar les gragnotes. N'hi havia de per tot, de just del buffet, de just del leit, din l'évier, din la nicho del ca. Per tot hi havia un trauc. I fugueren per 2 jours d'apei, mais d'apei lo que mi diet era pas tant per trapar de gragnotes que per agachar la Madame Martí en misette amb un deculetat vertiginós. Encara, un pas tot trapat, Un mes après, n'hi havia dins lo tiroir encore de la table de nit. Così és possible, quoi. Tout le monde en une rigolette toute la semaine. Mais la foutre prenguec lo Martí, qu'empugnèt lo saquet de gragnotes e le foutet in l'orec. E com aquò, ei pas jamais gustat de queixa de gragnoto. Enfin, un giorno in testa, al restaurant, de gragnotos de Jugoslavio. Bon, 3 queixos dins una assiette. Bon, pense que lo Monsieur Martí nous avions un poc passejar, Acco valium pas un civet de l'Ebre. Alors, dins aquel temps, pai de gus sabia lo que era la biodiversitat. Dins l'orec de la Fargo, hi havia de gragnoto de per tot.
mi fa pietà di pensare che Aro te cal cerca semestre per una vese solo man uno.